over Jung San Chan fra Taiwan. All right, so I believe Coach Moreno he's not 17 anymore. That was in 88, so 92. That's 1, 2, 3, 4 years later. So what? 21 years old right here. Taipei, og i den næste kamp, semifinalen, vandt han over Javier Argudo fra Spanien. Mens Juan Moreno, han har mødt Narayan Gurung fra Nepal og Jeffy Triaji fra Indonesien. Og der går kampen så i gang, bliver sat i gang af kamplederen. Vi talte med Gergali Salim her inden kampen, og han virker ikke specielt imponeret af amerikaneren. Amerikaneren vandt sølv ved legene i Seoul. Men vi skal nok se en aggressiv Gergali Salim. Han går kun udelukkende efter guldet. Fremragende baglæns spark. Why is it that why is it that I've seen these fights, especially with Juan Moreno, I've seen these fights 750,000 times, and every time I see it, I see something different. Every time I'm like, where the hell did that come from? I didn't see that. Oh my God. Det er også vigtigt, at han får sådan en spark ind allerede så tidligt i kampen, så han kan sætte sig lidt i respekt ved amerikaneren. Det er et spørgsmål, om der var point der, eller om det blot var for at markere, at han kan det hele og bremse. Men I want that dobak. I want to know if Coach Moreno still has that dobak, man. If you have that uniform, that dobak, I want it, man. I'll buy it. I ain't even gonna hold you. But you'll probably frame it. I hvert fald så er det et spark, der... der tror jeg, der var point. Den er vist helt sikker. Det lignede et... Du får Gergali en advarsel for at gå uden for kampbanen. Ja, amerikaneren. Hey, look, I ain't gonna hold you, bruh. I told you guys, man. When I was 12 years old, this is when I was finally like introduced and I was aware of the sport for real. Like, yes, I was doing Taekwondo since I was 6, but when I turned 12, I started competing at 10, and then at 12, that's when I really became seriously active. 11 and 12 years old when I became seriously active in the game. And that's when I started to recognize and notice who Juan Moreno was. And bro, when I tell you I wanted to be like this, I wanted to be like him. You know, like Michael Jordan? I wanna be like Mike one. I wanted to be like one. I wanted to be like, I ain't gonna hold you, I'm being honest. Let's go. Får benet helt op i nakken, og det rykker hjelmen. This is the golden era. Men i hvert fald en advarsel til Gergali Salim. Det kan jo koste minuspoint. Det kan komme til at koste dyrt i den sidste ende allerede så tidligt at få en advarsel. And you can clearly see during this time, and then like the times when I started competing, like you can clearly see that how the game evolved from then to that moment to that time, because there's different. You see that I want to say that maybe the action was a little bit different, maybe, but then again, I wasn't in that time in 92. I wasn't there. I wasn't in the moment. I didn't feel what it felt like to get hit at that time. I know what it felt like in my era, because quite a few dudes could I ain't gonna hold you. Tim Thackeray could hit you on emotion. He hit you on emotion, bro. There ain't nothing you can do about it. I'm just being honest. But this is why I'm gonna hold you. When I fought him, I'm not gonna lie, I'm being honest. I knew if I made any motion going forward, I knew
that he was going to hit me on my motion. I knew it. I knew it didn't matter. It didn't matter what I did. He was going to hit me on my motion. But I knew if I doubled and tripled it up after, something's going to score to his one. So if he scored that one, I'm going to at least get one. But I had to do extra. I had to do more work. Does that make some sense? Men man kan se på dem begge to, de er meget opsat begge to på at vinde den guldmedalje. Ja, helt sikkert amerikaneren vil gerne skifte sin sølvmedalje ud fra Seoul med en guldmedalje her. Now you can clearly see this too. There wasn't much bouncing and like being light and move. That was the era I came up in. I believe the era I came in was more so we were bouncing, we were moving, we were light. And utilizing the whole ring. Now, I don't know. I believe the ring was still the same, but they changed up the ring size and everything. The rules changed and evolved over the years. But I believe, and during this time, it was really just rock, stable. Like, you come forward, you cross this gun line, you're going to get smacked. You feel me? You're going to get smacked. But during my time, it was light on your feet and moving around and finesse and finessing, and it was more, you know what I mean? Der både amerikanerne og Gergely kan både kæmpe defensivt, men også offensivt. Så det tegner sig til at blive en rigtig god kamp. I semifinalen var Gergely i Salim. No joke, Gregory. Now don't act like Gregory Salim is nobody. No, I did a video on him and his brother, the Salim brothers. Master Patrice Remark spoke so highly of those two. So highly of those two. You know what I'm saying? And then they have Omar now, who is the new generation. You know what I'm saying? Who is also an Olympian. They have a family legacy as well. So don't act like that Salim is not there. He's just as Coach Moreno had something to deal with at that time. I ain't gonna hold you. Væsentligt hurtigere end sine modstandere, men her er de dels lige høje, og der var et point til Gergely. Får sparket med vristen ind i den andens beskyttelse. Ind i målområdet i den røde plet, men altså det er første omgang færdig, og mens dommerne går ind og afleverer deres stemmer, ja, så skal de først fra kamplederne så over til overdommeren, der skal tælle dem sammen, og i de to sider, ja, der får sekundanterne lov til i løbet af et minuts tid at give gode råd til deres elever, til deres kæmpere. Den danske landstræner Ko Tae-yong fra Korea. Her ser vi noget, der godt kunne ligne et point, og så ser vi så, at Gergely Salim prøver at undvige og kommer altså i den situation uden for måtten, og det giver ham altså en advarsel. Ja, det giver advarsel at gå uden for kamppladen. Det gør man simpelthen af den årsag, at nogle gange, hvis man går ind og scorer, så løber man udenfor, og så henter man ind i den anden i, og så laver point også. Der ser vi, hvordan den røde plet bliver ramt, og dansk. He saw that. Oh my gosh, we can't get the whole fight. Oh my gosh, I'm hit. Oh, this part two, let's get it. Fører efter første omgang med 2-1. En fremragende start. Men han har altså også modtaget Han har modtaget en advarsel. En advarsel, ja, og amerikaneren har scoret et point. Men altså foreløbig dansk føring, som skrevet står. Og nu er jeg sikker på, at vi vil komme til at se en amerikaner, som bliver mere aggressiv. Og det kan måske gå hen og så blive til Gergelys fordel. Fordi han er også god i kontraerne. Så når amerikaneren kommer frem, at han så går ind og kontrer, og så kan lave nogle point der.
Og amerikaneren, han skal frem nu for at komme ind og score. Han skal jo op og i hvert fald have 2 point mere end Gergelei for at vinde. Og der var et point mere til danskeren. Fantastisk. Så ser vi netop, hvordan Gergelei Salim er lynhurtig til at udnytte. Nu får amerikanerne også en advarsel for at gå uden for banen. Det forstår jeg godt nok ikke rigtigt, den advarsel der, fordi han bliver jo sådan set, så skal man sige, sparket ud af banen. Så jeg synes, det er lidt mærkeligt af kamptiden at give ham en advarsel for det. Det mangler ikke på opbakning til danskeren, som man kan se over bagved. Der er der en dansk koloni. Ja, det er sådan, der er kommet en bus med 75 tilskuere fra Rødovre. Men desværre så er alle ikke inde i hallen at se, fordi det er fuldstændig udsolgt her i hallen, så det er kun blevet til nogle enkelte. Hold on, guys. Was this the what? We need to see. Okay, that's the. I know this wasn't fine. I know that wasn't the finals, bro. I know that wasn't the finals. You know what I'm saying? I know that wasn't the finals. Billetter. Plus det, der kunne købes på sortbørsen, så jeg håber, at alle 75 er inde her, fordi det er fremragende det, som Gergelei Salim han er i gang med her. Hvor amerikaneren står og kigger ham dybt i øjnene. Han ved, at amerikaneren han skal frem. Han er bagud. Nok ingen scoring der. Det er jo altså sådan, at det er dommerne sidder ude, der afgør scoringerne, og de markerer det ikke med det samme. Det bliver først talt sammen i pauserne. Ja, det var også en af Gergeleis specialiteter. Nu fik jeg ikke den til at gå helt igennem, men det er at gå op på den anden, og så sparke et baglæns spark. Han er utrolig hurtig og utrolig smidig. Og det er anden omgang så færdig. Jeg tror godt, at vi kan sige, at Gergelei han stadigvæk fører. Spørgsmålet er så, hvor meget. Amerikaneren Juan Moreno er også en taekwondo-familie. Han træner med sin bror, og hans bedstefar er, eller var, første dan, sort bælte, og ligesom Salim her, Gergelei Salim, ja, han træner jo også med sin bror og trænes af sin bror, Josef Salim, som i øvrigt sidder over bagved. Man kan få et glimt af ham nogle gange. Her ser vi en af de situationer, hvor der næsten helt sikkert var point til Gergelei. Det er spændende at se tavlen over, hvor mange point der ligger i den omgang her. Det er endnu ikke kommet på tavlen. Her hvor de... Det ser ikke ud til, at der har blevet scoret. Så altså stadigvæk en føring til danskeren på 2-1, hvor sidste, tredje og sidste omgang sættes i gang. Sidste 3 minutter. Gergelei Salim har ikke mødt amerikaneren før. Oh my god. See, that's what I'm talking about. This better be round 3. And they better start off with the... De var i forskellige halvdele i VM-turneringen i fjor, hvor Gergelei jo altså... Whoever did... Oh, that was... They broke it down into 3 videos. Okay. Vandt verdensmesterskabet i Athen
Jeg tror, hvis amerikanerne skal vinde den kamp, så skal han være meget mere aggressiv, og det tror jeg også, han har fået at vide ude på stolen derude, at nu skal du ind og lave noget. Og forløbig skal Gergely ikke frem og score alt for meget og risikere noget. Han har føringen. Men han skal også passe på ikke at slappe for meget af, for den anden han er over ham hele tiden, lige så snart der bare er den mindste chance til at komme ind og score, så er han der. Og han skal heller ikke være alt for passiv, sådan så han lige nok får en advarsel. En scoring der med et baglændsspark, også et hurtigt kontraangreb. Halvandet minut igen. Gergely Salim på vej mod OL-guld. Det vil være en fantastisk triumf for denne uhyre seriøse idrætsmand. Again, guys, paper scoring. Paper scoring. It's not electronic scoring, paper scoring. En stor triumf for dansk taekwondo også. Men lad os nu se. Lad os nu ikke tage glæderne på forskud. Der mangler 1 minut endnu. Amerikaneren kan nå det. Uhyre spændende. Vi kan sådan set regne med, at amerikanerne han vil være noget mere offensiv her i tredje omgang, men det... Those of you that hear this. Now. For mig ser det ud til, som om han ligesom er gået lidt i stort. Sekunderne tæller stadigvæk ned. Det er det længste minut, vi nogensinde har oplevet her. 28 sekunder nu. Endnu en gang. Der var endnu en gang et godt angreb fra Gergely, som amerikaner lige nåede at undvige. Der var det fantastisk.